Thank you, Lord, kanayon ko ngay bagbagaliyay. Because kanayak, maragsakanak no ano ti may nenayon ti kingdom ni Apo Diyos. Amen. Maragsakanak no ano nagijay nga believer nga umumay ti kingdom ni Apo Diyos. Kasi kanayon ko ay bagbagalan da ni interrupture, mabalin nga no bigat, no malam, no rabii, bakit ko naayok at mabayag? At kailangan tayo nga ado kumati marapture. Tatalaga nga no paspasag ti Bible, ado ti mabati nga talaga. Kaya't nakalkal lang to ti mangyari kadakwada. So nga kada tayo kumamay dito'y, kanayon ko ay bagbagas, siguraduan nyo nga marapture kayo no may terapture. Praise God. Kas makita tayo, timang mangyari dito'y lubong, hindi pa nagtartrabaho ti Antichrist, nagajay, baka hanyong mo, nagito'y nuhang ka mabaksin, at saan ka makagatang, connected na dyan dyan Revelation. Chapter 13, verse 16 and 17. Pagibasa naman lang diya, para ka nagiti kakabsat. Iso nga kaniyak, ti kararag ko, ti karunan, ti biyag ko, ni Apo Diyos. Tamok nga na ito'y lubong, ket mapan nga mapan, ti panakadadaal na ita, after the rapture. And then, i-renew manad ni Jesus, no umay dito'y mat, ti 1,000 years. Pero, kaya't ko lang kitaan tayo dito'y, Revelation 13, dito'y makita yo, He required everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to be given a mark on the right hand or on the forehead. Verse 17, and no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. So makita yu dyan, nga dahito iti connection na dayay, so nga dayay, ararbidan datata, daytan iti trial da. Padpadas dan nga i-implement. Mawawatan nyo ti Word of God. Hangka makagatang noawan ti markam. Hangka makatrouble. Connected dito yan dayay. Katamo yo, agpaisuhan nga pala nga isudaya ti final nga mark. Ti vaccine. Pero da jayan is startan diyay nga ipanan ti tao diri pa nakamarka nga na ito'y. Mauawatan niyo. Ket ma-if-in person after the rapture. Ngabtata trial, testing. So, tinaduma, kaawanta muna ti spiritual things. Tiyan muna na ito yung mangyari, gagangay lang. Tiyan muna kat mangyari lang normal. Handa nga mo nga demonyon iti mang i-work out. So nga, ti Christian, duwa ti pananaw day, tila dumagpabaksinak pa lang, hanpay mag-iso ti final, ano final ton, ag-withdraw akon. Are you sure? Nakayam? No, danjay chemical ibadim? Ta kayo nga napabaksin, be ready, the worse than that.
So ano, dati umumay dito yung baksi-baksinan, no, diinda pa'y, next move pa lang data. Next move na daitan, ingga na nga, umayan daday, inininot na i-control data, hanga biglaan eh. Inininot, ingga na maalat ti mindset ti tao, ingga na nga ma-brainwash ti mindset ti tao. And to nung ma-brainwashen, ti mindset tan karagito yung mangyari, ti kabildan memory. Memory is a brain. Kat no ikabil na memory is a brain, the information mon is a memory. Kaya dan ngay manis na jay iti technology. Are you getting something? That's the next step. Be sure nga willing kayon to resist. But nohaan pa'y awanan ka na kung haan akong nga bilib. Kaya nakargaan ti memory, haan akong nga bilib. Dokurada, agorita memory pa lang ba't hanar nga mo connected hindi ay. Iso nga, habang nga nasapapay, for me, start kon to resist. Anyway, tibiyag tayo ni Jesus. Kasi di mangyari, and you know, haan nga in design ni Lord, ti brain tayo nga i-manage si technology. Ti brain tayo i-manage ti Holy Ghost. Never nga in design ni Lord, it is spirit, soul, and body kay manage the technology. Because from the beginning, the creator ni Lord ti tao, spirit natin karga na to manage the man. Awatan yun lang ito eh. So I encourage you, be strong in the Lord, in the power of His might. Be ready nga ma-rapture. Palakpakin ni Jesus. So at the next. So, sige. So ako nakanibasis. Day Canada. Okay? But be sure. Say next step ta, are you ready to resist? Walang kal. O sige. Nalpas ka na eh. But, no, nagrigat yung ay resisted to first, mas nagrigat yung second. That's my point. So, kanyak na lang, agawa ko nga resist yung first pa lang. Handa palang Holy Spirit, handa palang makaturay interamente. Because handa tayo palang, kaya yung Holy Ghost, kamang laplapad ti panag-reign ni Antichrist. Ti kadwa tayo Holy Ghost. Amoy may sak na preacher. Marigata na kag-trouble because of this. But I know, kamang aramid ni Apo Diyos the way. Kailangan gawin, biliban tayo. God is higher than Antichrist. Ito yung i-prove. Can i-prove ni Lord that He is higher than any creation in this world. Amen? Exhortation ko lang na din kada kayo. Tadamot tagidagis struggle. Kasanungay no. Basaan nyo kami ti Biblia yun. Ni Apo Diyos lang iti trust yun. Hanga kasanungay no. Kasanungay no, iparit na te. Paano nag-market kasanungay? Adalata pag-marketan tayo, tadati provide the Holy Ghost.
Nobody da JSM, baka mabalin Sintermol. Nobody TSM ken Sintermol, baka mabalin pa lang di turo-turo. Amen. Kasi nita, hallelujah! Amoyo tikwa. The time ni Noah ken time ni Lot. Ti kwa na diyay, ada ti picture na diyay shadow. The time ni Noah, ipicture naman lang diyay before the rapture. Ipicture naman na diyay, the end of the world. Duwa diyay. Amen. So no kita before the rapture, before nga sumrek day daong, sakbay nga maingato da. Ya? Tiin mo na ni Nephilim. Pagigay giants. Pinmawapay da samyasa. Napanda kinontaminate ti DNA ti tao dito'y earth. Napanda pinulyut iti pureness ti DNA of humanity. Karagay babae. So nagputo-putot na karagay jay nga hanan nga tao laeng Nephilim. Tao ken angel wano demonyo. The same ti mangyari before the rapture. Awatan him. So nga, kasi tarabida ni Antichrist, polyuto na ti tao, i-mix na de kinademonyo na di tao, before the rapture. Pero kita nyo danuwa nga pure, baknang lata. Iso ti adadaong na ijay. Ay, apo, naggawan kat kami di pamati tayo na mamisa na yan. Tay gamin laing tayo kat, han nga jay Diyos, nga nang kakawus ka na tayo. Tipatsyon tayo jay Diyos, jay kakayahan ti Diyos, jay kinasasino ti Diyos, hanga jay laing tayo. Amen. Okay, that's my encouragement about that. Amen, kinilat, kasyay. Sakbay ti fire, ngay disor ni Apo Diyos ito'y, ti God's wrath, narapture pa ifono, napanpay da, lot, iti may sa nga lugar, picture ti rapture. Sakbay ngay buhos ni Apo Diyos, ti God's wrath na dito'y earth, marapture tayo pa palakpak kaya Apo Diyos. So, hang kayo agbutbutang kargita. Hang kayo kaming dungag tidamag lang nga may maysa. News nga may maysa. No, hang kano, tayo nagday ko na ni Presidente niya. Kayong ayaw magpabaksin. Huhuliin namin kayo at sa puwit ninyo ito, turok yung bakuna. Basta-basta maaramid na rin. Namanood na kayo sa puwit daw. Awan tilintag nga kasay. Isungawan nga natatahan pa lang mandatory one by force iti vaccine. Isunga in-encourage na lang. In-encourage nga ipo-force. But billion around the world ti against ijay. Naawatan tayo. Kita nyo pa dumapiman nga nation. So agre-riri di kakailian to mga Pilipino dito eh. Na kami pa dito kat i-check up lang to pa eh. No, dati sakit mo nga kwakit handa ka nga baksinan. Hapay dito ang kabaksi-baksin lang kung kunada. So nga, agdangag kayo gamin di duwa nga news. Dito di negative side. Dito di kampi, dito di haan. Agdangag kayo mat kamin di haan.
Hallelujah! Harabahaya. Amen! Sino ba pinatiyo? Nga mangisalakan kada kayo ni Jesus. Nakapsot ba ni Jesus? Nung napigsa, apay nga. Kasla kayo. Rabahaya. Dapat kumagranyag latatiru payo. Kaskadanuwa. Kaskadalat. Hallelujah! Langit ti papanak kasi. Sakto ag subli dito yung kanuwak ni Jesus no agturay ti 1,000 years. Tagitay kami di panonoto nyo the positive side with your word of God. Amen. Kasi di pamati. Okay. Next point. Kahit kung ala na ito yung gundaway ng pasalamat ka na kayo ti praise you ka na kami. Praise you. Sigon iti panangtignay ni Lord ka na kayo. Iti nakilabanan tayo manan. No pa'y everyday tilaban tayo. Pero tinakilabanan tayo manan. Tina ito nga month. Permi nga talaga. Kaya ka permi ti pain. No, din wala kat, it is unbearable nga talaga. Sobra. So, hana ka makaturog. Awan ti position nga, mabalin ko nga, position na maturog. Tanong, sikiyag dito'y, nasakit dito'y. Sikiyag yun, nasakit dito'y. Agkasayak, madi. Paklubak, madi. May tama lata. So, sometimes, apanak agtutugaw. Halos agpatpatnag kasi ay. So, kadyak ni Lord, adu tiamok nga isuro ni Lord. Adu tiamok nga purpose ti amin. Takunana iti Romans 8:28, all things work together for good to those that love God, who are called according to His purpose. Pero, laban di ay, ingala nga, talaga nga, madaon, bumagsak, the strength of my body. Kasi sana ka makapangan, tabasit lang abay, karga di tiyan ko't mabinat, kat madi. So, ayan ang iti papanan no kasi ay, hangka makaturog, hangka makapangan, siyempre, possible, kati pa panam ijay ket eternal rest. So, oh Lord, kung ko nakidain ka nga hana ko nga makakas out. Kasi I'm so weak. The mind ko na lang tagan andar. The tanks ko nakapsut. Ni Mrs. Lihans magkitipiman lata. Nagitiubing ko, adadalatabat, tumay nagpray. But, I thank God ada kayo. Amen. Because at the time, we need really your help. And I praise God kasi ada nagijay nanggag ko nga nagpray ti prayer in groanings. Nga talaga nga nagsangit na nga kararag. That's the work of the Holy Ghost. At the time nga kasay, even the man of God in the Bible, no pa'y hana ka makakikit kini Job, nukitkitak ni Job, all over his body, at kasi tinangyari, siyak lang kat manulaang, kamukha ko ay bagbaga nga, tapatakman ni Job. Mga kasay. Pero hana ka makakikit kini Job, kini Paul, kaya dumapay. But for me, at the time, permi, talaga grabe. Kaya adanti time nga kasla, adanti question kon, what is this? You know my burden, you know my purpose in life,
amumat apo Diyos tagitoy. Apay nga pag naak pa lang tikakastoy, dadagiti kasay. Pero, ito na magbagtayay, but you know all thanks, Lord. Sorry. Awan timistik mo. Awan tirongken ka. You are always right. And you are always good. You are so good. Amen? Siyak tayo na rito'y kasay. Hallelujah! So, at the time, adala ang dagiday time nga ililidak the Holy Spirit. We'll worship. We'll worship. Thank you, Jesus. I worship you. You are my life. You are my health. Dagiday sursurok ka Word of God. Tayo ko ni Father God ka ni Jesus. And then, i-reveal na tamot ni Apo Diyos. Sa Spirit ko adaking ka. Kinawasan ka kinasa sinok by my Spirit. Trust in me. Adati kasi nga small boys. Nga mangmangag ko palang ure, permit ti pain. Nga nangalaw-ngaw ti panunot mo. Pero still nga dati small boys. I am with you. Kung kunarata. So thank you, Lord. Sikaba nga talaga na ito. Ikas lako na mo ata. Paingay. Pero, imposible pa lang ba't nga dati agtimok ni kastoy. Posible ba't nga ni Satanas. Yeah? No ni Satanas sakat, pakadakan. Mapan ka nga talaga. Nagigyan na. So, siyempre at that time, kinungkod di matak, nagkapapangit. Nagigyan agungursitan nga kaslada agpiastat. Kaasam na yay. So nga, tahan ko kaya ti madisturbo ka nakwada, imulagat ko na lang ti matak, or i-light me na jay silaw, ta isupay ko usarin ti enemy. Tahan na karoon nga makalabanan eh. I'm so weak. So nagigay tinang nangyari. And then, pumigpig sa jay small boys. Gana nga manungal alaw. Adaman ti manggagkon nga, I have heard your prayers. I have heard your prayers with the prayer of the congregation. Kunanay jay, nanggagkon, nangabakan. You will live and not die. Ini kasiyay, inaccept ko. I believe, Father, and Christ, nanggagmuti kararag me, I will live, I will not die. Amen. Tisikap ti inamil ito'y, nga nangyari, dito lang boil nga talo dito'y, ken maysa dito'y, ngam, ikabil lang ito, complicated din. Apay nga, pati di panag-angas kon kot, agkwan, madin, agbaran di panag-angas ko. Ingana nga, i-fever kon, trangkaso kon. Kana makitak di sakit na apay lulumtagan. Iso nga, adamot piman ani, kanakak nga gidyon, kaya lagi di ubing, surati para massage. Tawan hana ka maka-exercise. Madik nga rod nga mairwam ti sakak ti masahi wano bagik. Kahit kung matag-exercise. Pero hana ka maka-exercise. So at that time nga kasayan, talaga nga ti bagim nga that you are so very weak. Tilangan na babati nga rod ko tagajay. Small boys, ti medyo napigsa nga buses, kunana nga, I have heard your prayer. You will live. O kunana nga, you will not die. Iso nga nagito, suro-suro ka na kayo, amoyo kumatagdangag ngamin. Tapno iti kasta, adda ti kasta ni Lord nga, minister ka na kayo, no adda kayo ti time,
iti trials iti biag. Hallelujah! So in-accept ko rin and irugik nga i-work out. So, sumalsa sa runungal daw, igana ti revelation ni Lord. Ti spirit ko adaking ka. Aming nga power nga ada kanya ka amam. Kaya ada kanya Jesus. So di ada di Holy Ghost. So da jay kaunag naman ang da jay nga revelation. Iso lang tiin mo nagmanan. Adupay mat kaya adupay ti sangkuhan mo. Ngar aramidan ni Apo Diyos nga napintas sa manbanag. And I know nga iban na kayo. Panakasubok tayo amin na ito'y. Malagip ko ni Paul, any time na, di na pa nag-preach di Galatia, kaya't nagsakit iso na dyan, nasubok ti congregation di Galatia, ingganangan nga, di kunan ni Paul, di, nga di kastay ti situation ko, kat ay apo tinamayan niyo, ure na lang ukitan niyo ti matayo, ti irigalo yu kanyak. Kaasumre, so, sometimes, iti dagiti nga mangyari, trials iti church, enteramenti, as a group. Ijay nga agmensahe ni Lord kada kayo, to love your pastors, to pray for them, to listen to them. I know nga do ti mensahe na kada kayo. Hallelujah. So nga, itata, di may isa nga attack ti enemy. Basta no Wednesday, Sunday, pakapsutan na kay. So nga, I wonder why. So nga, idiagsapa, apay tama rin na ito'y. Nga Sunday kat kastuyak. Pero sikilatan. Baga, ta ni Mrs. Matpiman, umin-encourage lata. When matkitino ni Mrs. kat salamot kitingay bagbaga piman nga, usto, ura agres kahan magkiti, ura kit kita na mataltali mo daw akat, sige ko na daw kitingay lata. So, kura ka, okay, basta kastoy kitikat, ipapati natin kura na, to hinder me, so tinmaktirak lata. I will preach this time. So, tayo ti lumaban. So nga, I'm here again. Amen. Oh, praise the Lord. Kita nyo, anati time, nga nagiti minister, kat adanti time nga handan nga makakas out, handan nga maitaktiran jay sarili dan, naglustoy dan. Nangyari na ito'y kinipol, iti may isang time, iti Acts chapter 14, verse 19. Acts chapter 14, verse 19. So I encourage the believer or congregation to pray for your pastors. Amen. Then some Jews arrived from Antioch and Iconium and won the crowd to their side. They stoned Paul and dragged him out of town, thinking he was dead. Nangyari na ito eh. Hindi permit persecution ni Paul. Pinarbarsak na isuna. Ingana nga kunadan nga natay. So nga inruar na ijay. City. Nga kunadan nga natay. Oh? Talk out of the town. Kunadan nga natay. Kamaya narami na kiti believer. Tahanan nga makakararag ni Paul. Naplat nga roden. Verse 20. But as the believers
gathered around him. Ngayon dagiti namati, sinuraund na isuna. Anya tinangyari? He got up and went back into the town. Nagasoray. Kitaan nyo ka di, binugbog daw, no, binarsa-barsak na, in one day town, sinuraund the believer, tinmakder ni Paul. Nagsubli the town. Anya ti message na day very powerful. Idi sinuraund na ni Paul. So kaiban dagiti dati masaksakit. O nag-iday-day kama, mayat nga surroundan ti believer. Ngam ti point ito'y, ni Paul, paungaran na tinatay nito'y. Ado ti miracle, signs, wonders. Ngayon nararamid na, but at that time, hanon nga makakararag, binugbog na. Naplat, na-knock-out, halangan na knockdown. Kung nadangod nga natahin. Ngam di sinuraund na, tinmakder nga ragos. Hanga na oray ti 1 day, 1 or 2 days. Tinmakder nga ragos nagsubli di town. Siyempre na buko-bukulan na di, bato ko naman. That's the power. So nga no, surroundan nyo ti pastoryo, kasi ti mangyari. That's my encouragement. But for me, akidanga-danga klatamet. Ingana tata, but I believe nangabak tayon. I believe I will not die. Thanks for everything. Amen? Hallelujah! Palakpak to Jesus! That's the work of God. Hallelujah! So, anyaman mo ti pagpagnaan nyo, na kayo ngayon man ito'y, kas nangyari ni Bayaw nga Junior, edi Friday, napuran mo ti balay na. Kita Chinese village. Tawag na ka na kami. Edi 9 o'clock. At chay, kami nga nag-pray kay na misis. At praise God, hangin tiraminti nga natupok ti balay na. No pa'y bagamon nga half damage. So makita tayo kung pormi pagpagnaan tayo dito lubong. Gamhan tayo nakapokus si Jai Konak. Magnatayo man ni Jai, adang dati aramidan ni Lord, itibiyag tayo. Ni Hope, idinagnay Jai, no pa'y medyo nagririmot sa kakabasit, pero Jai na nga nangamam mo ni Apo Diyos. Kas kanyak ti may sa nga nakasursurwak, nakadadalak no sino ti Diyos, Jai ado nga nagnagnaak, iti panagbiag. As a Christian. Amen. So kasi ito nangyari. So nga, the misis, ijay tinesikaso na di Friday. Nayabana nagiti daduma kakadwa nga full time. So dati apan nagdaldalos. Inuray da nga inapulan di bumbero. Sana tinmulong. That's the reason. Ana kayo nga nagdisuro ti Bible School. Medyo nalaraw di schedule yun. Nalaraw ni Gideon nga inmay. Because of that, yung tayo pa basulon dayahi. Amen. Ada lagi time agadal tayo amin. Hallelujah. Ano ti pagpagnaan tayo, praise the Lord. So, kasi manan, ibasak ko tayo 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13. Ito itikunan ni Peter. So nga na kayo nga datoy nga kung conforme pagpagnaan, mabalin nga finances yun, tinadamage, o mabalin nga na kayo kat negosyo yun,
family, health. Niya po Diyos sa amin tayo na day. Amun tayo ti kinadjust ti Diyos because ti kinadjust ti Diyos kompleto. Okay, verse 12. Dear friends, dahito iti mensahe tayo tatanga halo-halo. Amen? Because of many situations, kailangan nga may kakti portion na lagi na. Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through as if something strange were happening to you. Verse 13, instead, be very glad, for these trials make you partners with Christ and His suffering, so that you will have the wonderful joy of seeing His glory when it is revealed to all the world. Na-encourage kayo ba dyan nga? Scripture. So nga, we need to overcome. Hallelujah. So makita yun dyan, nga nagidayagayam ada purpose na. Tilang aramidan tayo, we need to stay in our faith in God. We need to know Him. Habang ada kayo trials, you need to know God. Karkar-karum nga muan. Dajay idi awanhan ako unay makakararag, I want to know you more. Teach me. Show me. Pakita mo kanya kung sino ka. Kung kunaklatay dyan. I want to know you more. Kaya di may isang prayer ko. Huray madama. The situation. Hallelujah. Last point. The message to you. And after this, at kung encourage ka na kayo, nga dati magpaglaan at ibiyag tata, bow down before Him. Surrender you the situation niyo kanya na. Hanyo nga mo ti arabidan niyo. Yes, ibagayo, I do not know what to do. I need your help. I need your touch. I want to know you more. Dahiti ibagayo lang. Hallelujah. Last point, John chapter 14, verse 26. Ito yung tuloy natin, preach ko yung last nga nag-preach ak. Tinapalpalabas. But when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you. Ito yung kunan ni Jesus. Dito'y earth, amuto iti istorya dito'y chapter 14. Kunan ni Jesus, ang kayo panawan nga ululila. Ang kayo panawan nga dakdak kayo laang timabati. No mapanak ijay, isend ti amak, ti mangkadwa ka na kayo. Iso ti Holy Spirit as my representative. That's the message of Jesus. Amoy ni Father God aday jay heaven. Ni Jesus aday jay heaven. Ngam sino ti Dios nga na dito'y earth? Holy Spirit. Kat amoyo ka di the Holy Spirit iso the manifestation of God here on earth.
manifestation of His glory. Manifestation ti dayag na. Manifestation of His health, of His power, of His peace, of His joy, manifestation of His wisdom, manifestation of His fullness. Mauawatan nyo ba iti? Kitladyay nga Holy Ghost, if you are believer, sinumraking ka. Halang adatoy outside, He is within you. And His body and bones. So God, the Father, in the Son, is within me by the Holy Spirit. So, amin nga power of the Father, power of the Son, is with the Holy Ghost. Nulang da jay ti mamamuyo, nga isu ti namamun nagiti believer, nga da kadakwala ti Diyos, parihas ti power ni Father God, iti Holy Ghost. Because the Holy Ghost is the power of God. Yes. Amen. Katadyay nga Holy Ghost, isu ti creator of heaven and earth. Ta isu ti nang create ti amin nga creation. Nulundenggan nyo na ito hanyo lang nga dungdenggan nga hanyo nga ma-receive ti revelation. Kailangan nga makita yo nga day Diyos ijay heaven, Father in the Son, isu jay Holy Ghost, nga adatoy body. He is within us, He is besides us, and He is upon us. Amoy the Holy Ghost, He is the voice of God within us. So, nagtimak ni Father God, agtimak ni the Holy Ghost. He is the manifested presence of God, the Holy Ghost. The Holy Ghost is the strength of God. Amuyo aming nga power the name of Jesus. Adadyo'y Holy Ghost. Aming nga bilibam ka ni Jesus. Adadyo'y Holy Ghost. The power na. Because the Holy Ghost is the representative of Jesus. And the Holy Ghost is the representative of the Father. Trasan tayo. John 14 verse 10. Tadya timid-meditate ko. Tihanak nga makakakararag, mid-meditate ko, I have your spirit. Kita datik timtimak diya unag ko, yes. Kinawusan ka ti aming nga kinadiyos ko. Because my spirit is within you. You have the power. You have life. So nga nagijay, ti kailangan nyo nga amuan. Kailangan nyo nga i-welcome, bigbigan the Holy Ghost, nga representative of the Father and of Christ, itipiyag nyo. And bayan nyo nga isuna, ti mangilid ka na kayo. Isuna kong kunam, Jesus is my life. The Holy Ghost, itekbalin nga life. Because the Holy Ghost, ti mangi-manifest, ti amin nga resibong kini Father God, kini Jesus. Kasi ti kasanang agbunga. Nulang ko agbunga na ito'y kat sa'yo. Igay na tayo nga igay ti prosperous life.
Kamamuyo adu gaminti. Handa ngayon unor the Holy Ghost ja life da. Uritak manen. Nuagbunga lang kuma. Kaspargan generosity. Amoy yung kahit kung agbuat ti pagka-generous ni Father God kanya. Father God, you're with me by the Spirit. Jesus, you're within me by the Holy Ghost. And you're God of generosity. So the Holy Spirit, nga da kanyak, Spirit of generosity. So help me, Lord, to know this. Tapno agbiagak iti generosity. Kaya't ko agbalin nga generous. Kaya't sika lang ti makaibunga kanyak dito ibabang ti Holy Spirit. So Holy Spirit, you are generous Spirit within me. Impart mo kanyak ihay. And may iti panunot ko, my will and emotion. Renew and because sika ti biyag ko. Sika ti source of my everything. Sika iti amin nga kailangak. Tagi siya kailangan nyo kuma ngay kararag gamin niya. Sika ti kailangak ti amin. Tano kailangak ti health, you are health. Kailangak ti peace, you are peace. Kailangak ti power, you are power. Kailangak ti kinabaknang, you are rich. Kailangak ti laing, you are wise. God of wisdom. You are all I need. Kat nagbunga kanyak ti generosity. Palinak na generous to the earth. Anya ti mangyari ti biyag ko. Iti Bible, ti generous nga tao, karkaro nga flourish. Karkaro nga rumangay. Nudadya ko mati desirean tayo ngawin. Oh Lord, your health, Jesus, your health, and Holy Spirit, your spirit of health in my body. I receive it. I believe. I accept. Ketog bunga riyay, rumarjay health na in my body. Yes, amen. And the healing power na through me. Yes, amen. Anyaman nga maagasan, o sino man nga maagasan, that's not my work. That's the work of His life. That's the work of His Spirit. So, awan ti alakan, yaman nga dayaw. Kasi gamin kumatidesira nyo ti biyag. Tidesira nyo, mapno kayo, ijay kastay nga knowledge kani Apo Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Amen. So, uray kasi situation. Okay, last verse. Verse 10. Don't you believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words I speak are not my own, but my Father who lives in me does His work through me. Kunani Jesus. Tapno maadang kayo ti revelation ditoy. Kunani Jesus, ni Father God nga da kanyak, tiagar aramid iti aramid. Ti miracle through me. Han nga siyak, pati jay saok, hang ko bukbukod, ni amak nga nagdidwell kanyak. Tada tuyot isunangin bangalan eh. Ngam ni Father ka daday jay heaven. Sino jay amana nga day jay unag na ngay bagbagana? The Holy Spirit. Isu nga ti Holy Spirit, i-representar na ni Father God. Isu nga daw daking ka ti Holy Ghost, the Father is within you. So do what i-representar ti Holy Spirit tata, ijay biyag mo, the Father in the Son. So nga aming nga power tinaga na,
aday the Holy Ghost. The Holy Spirit, itinangigan the power tinagan ni Jesus to the earth. So, ti back up tinagan nga Jesus. The power of Christ's blood is in the Holy Ghost. The power of Christ's stripes is in the Holy Ghost. So, no bilibam amin na gijay kini ama kini Jesus, Holy Ghost tag-work. So, nga jay magbaga, no binilib mo nga ti ama, kat inted namin kinabaknang nakingka kini Kristo, kat tinawat mo ni Kristo, naawat mo amin kinabaknang ti ama, mabahan kini Kristo, ag-work ti Holy Spirit, nga Spirit of prosperity. Aming nga bilibam kini Jesus, iso ti i-action ti Holy Spirit. So nga da ko mapinilibyo kini Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Dahil titunay nga pamati, hanga papamati. Pamati nga tunay. Dito makalaban ti lubong. Ano te, kung kunangan namati ta, kaslada man lang na ilubungan. Kita nyo parihas na ide kwa. Mabubutang na ide COVID. Mabubutang na ide no handa mabaksinan. Ini parihas na ti lubong. Sa bali ko mati na mati. Sa bali ko mati life tayo. Tani Jesus ka na tayo. Isuda awan. Dapat i-demonstrate tayo. Hallelujah. So nga da kayak ti Holy Ghost. The help of the Father is the Holy Ghost. The help of Jesus is the Holy Ghost. Ngam kailan bilibom kani Jesus ta i-work out the Holy Ghost to the earth. So now, believe on you kani Jesus. No one believe you kani Jesus. Repent and believe in Him now. Amoy ti pamati, hanga di believing. Tino ko na mga, I believe. Tadi pala di believing. Ti faith, kaya nagrema nga binilib mo. Tadi believing, human ability di. Kala di I believe, by your stripes I am healed. But no hang agreement di, that's not faith. So I believe I receive the Holy Ghost, the power of your stripes is within me. Into in reveal the Holy Ghost, hindi unag ko, ket nagrema, that's faith, dahil mangaramit sa miracle. Iso nga ado, tinagpapatingga ka na kayo. Nga I believe, but awan terema. Kailangan nga grema. Tap nagbalin nga faith. That the faith nothing is impossible. So kailangan nyo rin. Kaslan di ba dyo pre nagrema di prosperity. So nga awan ti makaisina kanya na dyan. Praise God. Adamat kuma nagrema ka na kayo. Never nagrema nuhan mo usuran di believing capacity. Suro-surok di ka na kayo. Nga manong silang dagaklata, pag may mixen na, ususaran na ti believe and faith vice versa. No. Di believing is your capacity. Possible pa yung nga wrong ti binilib mo. But iti faith, awan ti wrong. Because ti faith ket ni Jesus Christ.
So nga I believe kunam be sure nga ni Jesus ti bagpagam. Because I believe no kung kunam ijay ketik jay coronavirus kam ti binilib mo, your belief is wrong. Awatan nyo di susurok. Paisuba binilib you. Kita nyo di binilib ko na I am healed, di pinadasak ni stroke, nakalasa ta kijay. Pinadasak na di kwa dito, gistayak matay, gistay sumina di kararuak, nagbiagak manan. Napadas ko na jay, kasla na armalay tay chan ko ini, nga pimto-pimtok, nga nagdano-danom, from here, ganay jay, naglunit na. Napadas ko, di nasakitan, di pagbagi kakastoy, na medyo kaslamanan, naipit jay urait nga na ito'y, hangko manan maingato, kasjay. Kinasaut ko pa'y, in the mighty name of Jesus, may kat ka nga naipit ka urat, kasi ko kat mayat. Nga uray adara ito'y palang. Kasya iti biyag ti faith. Hallelujah. Nagsilibrarak pa lang ti birthday. Kung kuna tinaduma, delikado ni pastor. Sapay dandanin ag birthday. Kaduan pa imot nga dandanin ti birthday na kat isu ti papananda. Yes, maybe iti plano ni Satan. But God is higher. The Holy Ghost is greater. He is alive in us. Hallelujah! Amen!